تماشاوانê Xalî TV êvara we bi xêr be. Hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de ez ê hin mijara bînim pêşberî we û bi hev van mijarên han binirxînin, lê vegerin, rexne bikin. Hin mijarên wilo sivik in û xweş in û wê kêfa apoçiya gelek jêr bê. Lê berî em dest bi program bikin, dest bi mijarê xwe bikin, fincana qehwa xwe hazir bikin û hêdî hêdî sivik sivik dest bi mijarê xwe bikin, kirem bikin. Biraderên me apoçî hingî ji serokê xwe newewî hez dikin, nemazanin jî re çi bikin. Rojekî terxan kirine roja xwendina pirtûkên wî, roja cîhanî a xwendina pirtûkên serokê newewî. Di nav xwe de ez nas dikim, yanî ez baş nas dikim û min wan dîye gelek kes endamin û berpirsên di nava PKK de pirtûkê apo nexwendine. Gelek kes di nav PKK de hene nizanin bixwînin û berpirsin. Yanî tehsîla wanê ilmî jî hin dikekim û li ser xwe newestiyane jî. Yanî hinek jê dibe ku destname wernegirtibin lê ser xwe westiyane, xwendine, xwe êşandine. Ev kesên han pirtûkê apo nexwendine û ez yek ji kesên ku min pirtûkê apo xwendiye yanî. Heta ji mehat dema ez apoçî bûm, piştî min dev ji apoçiya jî berda. Di her du qonaxa de min pirtûkê apo xwendiye lê dema ku ez apoçî bûm bêtir min pirtûkê wî xwendiye. Dema ku ez apoçî bûm wilo bi çavekî mezin, bi wilo şok min lê dinerî ev çi ye, ev çi tiştê xweşik û ecêb in, ya ev serokê me newewî hewqasa biaqil e, hewqasa mecîwî heye, hewqasa zana ye, ev çi xwendî û çi nexwendiye. Yanî ez wilo li gor vî wilo vê hestiyarî û atifî û serasera min vî rengî me dinirxand. Yani encama ku ez jê derdiketim dema ku ez apoçî bûm ev bû. Piştî ku biçekî mezin bûn, em wilo mesafekî di navbera me û rêxistinê de çêbû, mesafek di navbera me û apo de çêbû û bi şêweyekî rexneyî ez lê vegeriyam û hêdî hêdî bi hûrbînî bi bîna fireh wilo li van pirtûkê han ez vegeriyam min dît yew ke ez çiqîse cahil bûm, ez çiqîse nezan, çiqîse xeşîm, ev çi ye, ev çi çop e di van pirtûkê hanê de û ji me re hat wilo pêşkêşkirin wekî ku nivîşka mejî û aqilê dinyayê û nivîşka şoreşa, nivîşka sosyolojiyê, nivîşka dîrokê, hemû tişt bi vî şêweyê hanê ji me re dihat diyarkirin derket mesele ne wilo ye. Derket mesele ne ev e yanî. Îja biraderê me apoçî xwedê ji wan razî be, yanî roja cîhanî a pirtûkên apo sibe bêjin roja cîhanî a qehwa apo. Yanî pişt dibêjin roja cîhanî a destmala apo ku pê pozê xwe paqij dikir, pişt re devê xwe paqij kir, pişt re çavê xwe paqij kir, destmala roja cîhanî a destmala apo.
روژا جیهانی آب باستیق و بنیه آبو. روژا جیهانی آچه آدرپیه آبو. روژا جیهانی آسولا آبو. يعني ولو تنة دنافا حمو حتى ديكتاتور، حتى فيلسوف، حتى هلبستوان، رومان نفيس، شاعري مزني قورة، يعني تشتكي لألمانيا تنا يروجا جيهانيا خوندنا هلبستين قوتا، تشتكي لهندي تنا يروجا جيهانيا خوندنا هلبستين طاغور، لأمريكا تنا يروجا جيهانيا خوندنا أرنست هيمنغوي، لتركيا تنا يروجا جيهانيا خوندنا ناظم حكمت و ياشار كماليان أورهان بابوك، تشتكي ولو تنا اف مجيء كرياتيف يلجم ابوتشيا، يعني اف چي فكرنا، يعني جبوك تابو ولو لسر خلقي فرض بكو تبيج روجا جيهاني ابرتوكين ابو يعني براستي شرمه، يعني ne مشكلة problem de kurda كيشت kurda يكو شرم ناكن، يعني كسي يكو شرم ناكن ويحمو تشتي بك، حمو تشتي رواد بينا، حمو تشتي شخور دكي آلاف وش بوكو نراستي بخلكي وكي راستي بدا قبول كرن، نحقي بخلكي وكي حقي بدا ديار كرن، ماكينة يا راقهاندنا بككي بفيرنجي، يعني از انا تون كي دخوازن از نها از ديسا فقر مابوشي و از ورم مناقشه یا پرتوکین اپو برپرسین PKK رو بکم، يعني ون کی دخوازن از حاضرم کی جم برپرسین PKK دی پرتوکین اپو ده لسر پرتوکین اپو ام کارن مناقشه بکن، شاشتی ناکوکی دنوا پرتوکین اپو ده کوهنه بریجی مگوتو بو از دیسا دوباره دکم ده 1010 ده دما از لتركي بوم صالح مسلم سروكي بيادي جمو خواست از پرتوكي لسر، يعني از چوا كاربم فكري سروكايتي برايا قشتيا عرب بدم ناس كرن بشوية يولو نيف يعني وكي آستالي كولينيري و شوپاندن و وكولينه هندري پرتوكي آپوده و اصلا زمانێکی ولو ڕۆژنامەگەری و هێسانج بوو کە هەر کەس کار بژێ استیفادە بکە منویسان شتێ بەرێ خوێندبوون ئەجی سالێ vegeriam پرتوکێکی ئامادە کرد لێ هەندێوی پرتوکەخانێ دە هەنێک رەخنە ji بۆ ئاپۆ و هەنێک رەخنە لە PKK هەبوو كو يعني ناوا فان رخنين هي حمو ببلغن الجمن، يعني بإيميل ودانوستندن ناوا فان رخنين كو لPKK ولأبو كو أبو تجاري خو رخنا ناك و PKK جي تجاري أبو رخنا ناك تجاري نبوي روش كش روجا PKK كواري آپۆ رەخنە بکە یانجی PKK ئاپۆ رەخنە بکە خەم ناکە سەرۆکی نەوەوی خەم ناکە بەس ینی بچێک رەخنەژیر وی سەرۆکەی نەوەوی بکەن و ئاپۆ دبێژەوە دوی جدید و ئەو پرژ رەخنە حەز دکە باشە ئەفکی PKK پەروەردە کرد و ئاپۆ رەخنە نەکە خاپۆ خەتا سۆرە ئاپۆ خەیە ئەوی پەروەردە ئەو پرتوکە هانێ دانوستەندن قاشۆ دەستپێکێش بۆ وەشان خانەیەکی عەرەبە کۆ ئەف پرتوکۆرە چاپ کردن ji bo civaka عەرەبە wê helbet ne reklam û propagandaya rêxistinê be wê piçekî şêweyekî zanistî ku apû bi xelkê bide naskirin ê ku pirtûkê apû nexwendibe vegerî vê pirtûka hanê piçek fêm bike apû çi ye fikrê wî çi ev kengî ev di 2010 de destpêka 2010 de dawiya 2009 destpêka 2010 wê qunaxa hanê de me amedekariya pirtûkekî wirûçî gengeşe di navbera min û ev Salih Muslim û piştî min pirtûkê xelas û rehmetiyê Restem Cûdî û ev Aldar Xelî jî di nav meselê de bû
مهن نارينن يعني حتى سر أصلا انفرماسيونا نارينن جمعة وكي يعني يكيش دا مزري ناري بكنيكية دما كو جمعة لبناني بو ودواري تيكلين بككيدة هناك نارينن جمعة بلقية رحمتي رستم قبول نتكر دقو نا دقو نزانم يعني ما قوتن وأخافتن الجمعة وكي وكي بنجح وكي أرجومنت وكي بلغة مش خور أساس دقت جبو كسبي أزرحنا لباكاكي بكم ولآبو بكم أبي قبول نذكر أبي رستم قبول نذكر رحمة خديري حمو جو كس نبيش إن والله دروا لمريادك حمو الجم بإيميل ببلغنا ويعني باراستين أبي ناوي بيتشي آلدار خليل دقونا نقو جمعاجي جهة باورية مرد كاري بلقي بستين اللي رخنا يهوشنك نتجهدن يعني دوي قناقة هاند شخوا ناوي بيتشي صالح مسلم سكتم بكتم يعني تو أقافتن جي تشينا بد بيواري هان حقي ويش تنا يكون رينا قبده ند بينا ناد بيواري هان وكي بوستا تشيبو يعني ولد بيواري هان دبو من قبول نكر ما بتشك تفكر او رخنين هاني ليمي يكجاري رخنين الهمبري ابو رخنين الهمبري بككي دهندري وي تكست هاني دهندري وي برتوكا هاني رشنفيسا هاني م رانكر مهشت ومجواركو واجي قلنا ام قبولناك اند بيتراك مجي قلنا از قبولناكم برتوكا من وزراناكم واز ويما في نادم ون بلافكن دنافا با تشابمانيا خدجي ون وزن ما في نادم ون بدن كسكيدن برتوكا من السر وستيام وازنا خوازم ازنا البي برتوكا هاني درمياو شقا سولو بسيط بوم سراسر بوم غشيم بوم ما براستیم نظام بوون وجا فکرکه نزانیا ما شخور وکی ایزنگ و آلاو بکارده آنی نهاجی ولایی نزانیا کچو خوردا نزانیا خلکه بفیرنگی هانه بکارتینه لی هنک جی دزانن بس برجواندی وان دناوا مسئله دهی خوش مسئله دور ناخن يعني جي ريكلام وبروباغندا آبوخوا دور ناخن جبركو ناني وان تيدي يعني ورج مدني فرحور بيجي كا ريكلام وبروباغندا بككي هدف جي برد يعني بس يعني عملية بي حفتي بين ساتشلو من هذه أبو بدل الناس كن عيب يعني بس تشتكي في مدني تني ما مدني بحثات شبكه يعني مدني ويانجي كي رشاد سورغل ون كي نفسكاري ابوتشي اتوال كي تشكي تني كل سرب آخبن تشكي درواي في آخرا هاني في ايمو آفرو افتشتي كولو دنافر ولو دقا فيزنين شهي في قولا كوكو دناف دو خو صوباي دكن بلی چیروکا پگکی و پسنه آپو پسنه پگکی چه هی کالاش مرا ویرابن بحثایب او روژا جیهانی آخوندنا پرتوکی آپو دخمناک سراسر چاوا روژا جیهانی آخوندنا پرتوکی آپو فرمو
براستي روشكي ولو مراجعنا لمديا بكيكي دن شو مش خور بتشك بين خود رخينة خور بتشك بكهنة يعني لسرانسري جهاني برتوكي سروك آبو برتوكي عبدالله وجلان تين خوندن كي ولو لفي مانشي تهاني قهدار بك بيجقي زانكو ونيفرسيتي بروكسل وبرلين ولندن وباريس وروما وواشنطن مجولا يعني كونفرانس وكونغر لدار خستنش بو نرخاندن وشروع كرنا برتوكي عبدالله اوجلن يا خلق دفش يعني خلق ايدي برتوكي بيروز دفش خوندنا وانبرا ونهاتل دروال كي ديكن شخور لفيديو جي فيديو ونفقرن انا فيه ونبي چار پنج حبكي لأوضيكي لكومليكي لقنجكي بككي ولو جواندن لصالونكي جواندن وبن بن 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 ولا شمر برتوكي عابو دخلين برتوكي عابو برتوكي عابو جي همو بفینانسه کرنا پرین پککی هاتی ورگراندن زمان فرنسی یانجی انگلیسی یانجی زمان عربي نكو وشانجير نكو ورجير قريتين يانجي نكو نافندين ليكوليني يانجي زانكو وزانينجه ديتنكو افرتو جرينجن كامي ورجريدن جبو قندوانو جبو خلقي خو كسو كاري خو ليكولينري خو نا تشكي ولو تنه هوا انستوتي كردي بروكس درويش فرحو برا ورش مدبيج چند پرتوكي آپو ورگران دي زمانه هولندي يان زمانه فرنسي تنه برتو نا انستوتيا كردي آل باريسي يانجي آل برليني كي ور برتوكي آپو او بك يعني برتوكي هتلر جي حتى روجا ايرو تيخوندن هر كفاحي تيكوشينا من برتوكا هتلر حتى روجا ايرو نل ألمانيا تيخوندن لي يعني البيشنجين برتوكا ألمانيا بيشنجا فرانكفورت ناي فروتن لي ورقرا ويا عربي البيشنجين برتوكا عربا تيخوندن لبكل دبري الدنيا يجي هذه يفنا نني شانك يعني لي مجبر شان يفمينا كهاني وشي نتشي والله كاكيل في مديا هاني بنرك فكرة سروقاتية ودنافا الدنيا دول باريس ولندن وستوكهولم ونزانم كي دري تيخوندن بريم هر نوا بر فكرة سروقاتية لديار بكر ولآمد ولغندي خسكي ولديرسبه لأورفا لبندي آبو برا خوندن نجمر لباريس ولروما ونزانم چه وبرتوكي آبو لتركيا تيبلعب كرن وبإذن دولتي تيبلعب كرن بإذن دولة تحترك نقد خنين يعني شي ونهاتنا الدراوة الخالكية ديكن والله فكرة سروقاتية وكتابة سروقاتية لسرانسري دنياي للجابان ونظام چي نچي والله جابان بكي راك جرليستا تروري درخستية يعني اي تشتكي ولو يعني ميناك يعني انا جابان بكي جرليستا تروري دخ يعني چه يكي روشكيش روجا بكي يكي جاباني كشتي نا رواندي نا چي بومبل لطوكيو تاقاندي نا چاراكيكي تروري اليابان كرينا چاراكيكي لدجي باليوس خانه يانجي شركت يانجي فيرما يانجي بيروين جريداي جابان كرينا نورمال هذا برا تايوان جي برا نظام كيجي بكي ليستا تروري درخين مثلا ناب يعني يعني مديا بكي فانتش مشتهاني خمجول لكو وروجا جيهاني خوندنا برتوكين آبو مالا مني وفكرة سروقاتية
و پرتوکê serokatiye nizanım li Etîna halê Etîna Kurdê rebenê li Etîna û Xwedê zanibê çend kesa wilo li hev civandin û ew kampa Levriyo ku PKK dest danî ser ez ê rojkirûja behsa wê kampa hanê jî bikim ez çûm bi çav dît kesî mir negot carek û didost sê û li hundireyê geriyem ez naz dikim çi halê yanî bi çi rengî PKK dest danî ser wê kampa hanê û bi çi rengî penabera wilo ibtîzaz dike yanî îro ji mir dibêjin fikrê serokatiyê û li Mozambîk û li nizam Şîlî fikrê serokatiyê li Şîlî û li Meksîkê û li Amerîka li Emerîqa tê xwendin xelk wilo matmayî dimînin Naum Chomsky dibêje eger ez ciwan bama ez ê li pey şopa meselen mînak ez dibêjim camêr tişekî wilo negotiye yani fikrê serokatiyê nizanim çi fikrê çi halê çi ya hûn çi rebenin hûn çi feqîrin baş e xemnak fikrê serokatiyê û kitêbê serokatiyê ma ez dixwînim baz lê ez dikolim û lê vedgirim ez ê niha ji we re pirtûkê serokatiyê fikrê serokatiyê nerîna serokatiyê di parastina Urfa dawaya Urfa serokatî çi gotiye di dawaya Urfa de di 2001 de ez ê niha ji we re bi belge ji pirtûkên serokatiyê xwelî li serê we û ev tiştê ku serokatî divan û xwelî li van pirtûkê han bi û van nerînê han bu niha ez tiştê ku ji we re ji pirtûkê serokatiyê bînim dibê hûn fedî bikin fedî piçekî şerm hebe piçekî şerm ji dîrokê şerm ji Kurda şerm ji şehîdê Kurda şerm bikin ya şerm bikin ji Mustafa Kemal Atatürk hek xwasta pesnê xwe û pesnê cumhuriyeta xwe nedaye ji xwe re niha li apo binerin bê ev fikrê xweşik û delal û zelal wilo diyarî we dike û bi we de qebûlkirin û diçe di sawilma xwe de di parastina xwe de ji ana xweziya ji mala Xwedê re ana mezlûm û xeyrî û Kemal û Ferhat ji gorê rabana û sawilma serokatî bixwendana ku bi çi rengî cumhuriyeta Atatürk û Atatürk diparêze û bi çi rengî serhildanên Kurdan reş dike werin cem birayê xwe ez ê ji we re fikrê serokatiyê bi belge û bi hûrbînî û bi şîrove ji we re diyarî bikim. Ev perçeyê ku ez ê ji we re bixwînim ku we wergera wê ya erebî dît yanî ez hêvî dikim ku hûn vegerin teksta wê ya Tirkî û a Kurdî Reşad Sorgul bere vegere bere piçekî jê xwe biwestîne ev ê ku wergera wê ya Kurdî çêkirine Medenî Ferho jî bere vegere Derwêş Ferho jî bere vegere kî jî Hizmî Haco jî bere vegere kî jî hûn dixwazin hemû kesên ku bixwazin ez ev vegerin ez ji we re niha ez yanî diyar dikim ku ev belgeya hanê di dehê meha Tîrmehê meha Temmûzê meha Yûlyo 2001 hatiye nivîsandin û hatiye wergerandin zimanê erebî jî ev yanî
آپو اگر ون لیوه گرن ده سپیکاوی ده پیش یعنی پیش گوتنا دعوی ده چی بیجه يعني دبيجي اف بلغازي تفلي یه پاراستنا ويا آل وی پیشکش بکش محکمه مافی مروفان لستراسبورگی دادگاه مافی مروفان وکی پیش جه دوزگر دا آخفه دبیجه اف پیچکی بدی که دست به ساول ما خواه بکد بیجه ساول ما همه پاراستنا همه ازی بکرتی دیسا جوار دوباره بکم دعوا عرفانا وی از بری بحثا نابروکی بکم ما تخوازم از پرسکی بکم یعنی ولو پرسک هاد بالامه یعنی اب پاریزرین آپو ای بری و ای نها ای بری پاروسته وی قناغا هانی سالات 10,000 احمد زكي اخشغلو و وی چاوی پشترجی سال در باسون کیجی پاريزري و آپوگو عثمان باي دمر روشكي روجا پاريزري آپوگو صلاح الدين دمرتاش روشكي روجا پاريزري آپوگو عرفان دوندار روشكي روجا پاريزري آپوگو عمر گنيش ابراهيم بيلمز نظام ابانا حمو کی پاريزري آپوگون قي روشكي روجا شيري تكلفي اسلامي هان نتكرن جرنت گوت کن مست يعني شکل پاراستن نولوی ای کراب پاراستنا خوبه نبی رنگی دا آخر نبی شوازی هانه دا آخر یعنی چی ایشه دوزگر قوناغا بری دیرو که و قوناغا نیولیتی و بری عیسی و زاینا عیسی و ابراهیم الخلیل و نظام چه فلانو چه علاقه دوزگر بوان چیروک یخان توی چی ایشه دوزگر به شورش صناعی و شورش زراعی و کنگی تکرهات چه کرن و پیدا کرن و کارانی چه یعنی اوه دوزگر چی شیوشوان مسئله هانی توی هی اف چیروک میروک تاریخی و چیروک نظام جواقی و چیروک نظام جو آش و باش آپو دا آخذ و بلا 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 قی کسی کی تنبو جوان پارێزەرێ هاانی شیرەتێک لە ئاپۆ بکن یاخی ولۆ نابێ برای هێژا کەکێ هێژە سەرۆکێ هێژا سەرۆکێ نەوەوی ولۆ نابێ بە کورتی و دمژارێ دە یعنی ولۆ تەرکیز بآخذ ئەف چیت ئەما ولۆ چاوێ خۆ دەگرێ و دەوێ خۆ فەدەکە وش ئاش و باشە فەگەرن وەش مر بەحسا ئورفا بکە و بەحسا ابراهیم خەلیل بکە و خو تشبیه ابراهیم خلیل بکه و پکیکی تشبیه حرکت ابراهیم خلیل همدم حرکت کی چپگر یا اگر از دوزگر بم اگر از دیندار بم از ایوی پاراستنا هانی بچرین مبابش بچوپه اگر از لایق بمجی از علمانی بمجی از بابش بمجی بیا چی یعنی بیا خوکی مارکسیست لینیست و لایق و دموکرات ده چیه مر بحثا اولادك و بحثا چه علاقه یا فرسا کرد به چیروکا ابراهیم خلیل چه علاقه دعوا پکیکی تراد و دعوا پکیکی دوزا پکیکی به ابراهیم خلیل گریده و جیروکا اورفا و گرنگیا اورفا آپو یکی ولویه یعنی انا آپو امی بیشن لکربانا لارجنتین اوی بگوت انا گرنگیا بونس آیرس پایتخت ارژنتین د چیبونا و دا مزراندنا پکیکی ده بچونا مثلا لما بیجن قاهره بانا نه ای بگو گرنگیا قاهره دا مزراندنا پکیکی شخو پکیکی القاهره خاطی دا مثلا و آبوی باخذ و بیجو و جی سریع خود بهنشینه بیاری مثلا بیجن چه بیجن نیو دلهی آپو لهنده نیو دلهی بانه ای بگوت انا گرنگیا نیو دلهی و نزانن و جاوشتر بحثا سیخ بکو بحثا هندوس بکو بحثا نظانم چه یعنی پیکین چینه و نزانن که یعنی پکیکه اصلا
PKK li Çînê hatî damezrandin و apû bi axivû biv û bîn û heta ku mesele bi hevdû bike gulokekî tune serî nebînî jê fêm dik. Ev parêzer, ev ebûqat, ev parêzerê Abûqayî jî negotin şîretê çend şîret lê nedikirin birê me vilo nabe. Ev ne parasnameyî yenî. Ev tu eleqeya wê dişebihe her tiştî bes naşebihe. Parasname. Xwar lê vegir, biçekî lê vegir. Wilo nabe serokê Newewî. Qey kesekî wilo şîretekî hema ji Xwedê wacibê wan e yenî. Ev muwekilê wan e dibe muwekilê xwe şîret bikin. Çek aqil bidin muwekilê xwe. Dengê me diçe ev parêzerên apû. Ev parêzerên apû çima şîretekî li apû nedikirin ku wextê binivîsîne parasnameyekî binivîsîne wekî parasnameyê xelkê tin di dinyayê de nebî. Ew ê bêjin erê di dinyayê nebî ev ê ya ev xusûsiyeta serokatiyê ye ku serokatî ew ne ya wana serokatî rabe çi bikî yenî ew ê bibe xusûsiyeta serokatiyê xwarinê bi ser xwe birjîne xusûsiyeta serokatiyê ye. Rayê ji destmalê pozê xwe paqij kir û di devê xwe û çavê xwe erê kesekî wilo nekiriye ev serokatî wilo kiriye. Ti aliyê siyasî vê hereketa hanê tu nizane. Mehna wê tu nizane ev îşaretek e. Wextê ku devê xwe paqij kir û piştî pozê xwe ewil piştre devê xwe piştre çavê xwe tu kî tu van tişta fêm bike ev serokatî dizane. Heval Cum'a zane kadroyê PKK'yê dizanin tu van mesela fêm nake. Ê wilo ji tir bêjin. Parêzerê apû çima şîretekî li apû nedikirin wî biçekî wilo bi aqil nedikirin. Bi aqil nedikirin ku mehkemeya mafê mirov a yenî çi 400-500 rûpel ji dewleta rahiba Asûmer heta Şaristaniya Demokratîk rabin bixwînin ji bo bêjin erê wela apû xwedî heq e. Wî ji min rabin çi? Wî rabin ji min dîrok û felsefe û girara qereçiya wilo ji vir û ji vir û ji vir û wekî qereçî çawa wilo savar û girarê didin hevdû li nav hev dixin û yaw îja yanî apû qurbana qereçiya jî be. Ana qereçî wextê savara xwe tînin sûkê difiroşin ev dibêjin bê wilo tevlî hebe wela. Ev savara hanê erzan e. Yaw apû çiyê savara apû di van pirtûkê hanê de tiştê herî buha di dinyayê de nivîşka fikr û ramanên dinyayê û dîroka dinyayê didin diyarkirin yaw. Ev savara qereçiya a apû. Savara qereçiya ji pirtûkê apû çêtir in. Ji ber ku rastî xelkê re dibêjin ev me ji vir û ji vir anî. Apû vê jî nabêje. Dejamverin ka binerin bê ev fikrê serokatiyê û çêkiliya serokatiyê bi komara demokratîk. Li berî vê jî behs kiribû. Di 1909 da xuyaniya wî çawa pesnê Mustafa Kemal Atatürk dayê apû. Li berê jî di xelekên derbas wî di behsa vê mesela hanê kirî jeveyanan di 2001 û di sawilmeya di parastina mehkemeya Urfa de. Ê ku teksta wê ya erebî jî bixwaze ez wergera wê ya erebî ez ê ji wan re bişînim. Ser çava. û lê win ê bakurî dostê PKK'yê ji bo ku win tekez ewle bin ku ez tiştek ji cem xwe nayînim vegerin teksta wê ya Tirkî û bibêhna fire û fincana çayê fincana qehwê û qedehek çayê bidin ber xwe kî ji çi hez dike ser çava deynin ber xwe û bi hûrbînî li axaftinê apû vegerin. Çi dibêje? Serokê me yê Newewî dibêje eger armanc ku em pêşketinekî li ser asta laiklîzmê û demokratîzmê li Tirkiye çê bikin wê çaxê em dikarin bêjin ku PKK
گیهاشت قوناغا هفبندی کوالسیونا نورمال به جمهوریتا ترکیه را اگر ام گیهاشت نوی آرمان جهانه که ام پیشکتینه کی لسر آستا لایکلیزم و دموکراسی ام ده ترکیه ده چه بکن وی چاقی ام دکارم بیشن که پککه گیهاشت هفبندی گیهاشت تحالف هفبندی تحالف به ترکیه چیه yani koalisyon ne koalisyonu çekinizdeki koalisyonu yani hevbendiya normal به کۆمارە تورکیرێ کی PKK ev kî dibêje Apo dibêje li kur dibêje di parastina mehkemeya yan jî dawaya PKK yan jî dawaya Urfa lê vegerin kengî di meha tîrmehê de 2001 çi jî dibêje yani axaftina xwe nerîna xwe به argument و به بهانه و به انفرماسیون او دکه دبیجه هفبندیا کرد و ترک کنگی هاتی دامزراندن دبی هفبندیا کرد و ترک آکو ده سالین بیستا ده دسپیکا 100 سالی ده 100 سالا بوری 100 سالا بیستا ده سالین بیستا ده دسپیکا 100 سالا بیستا ده کوهات دامزراندن بشێوەیە کی ڕاستەقینە و بە باوەری و بخورتی ئەو باوەری ئەو هەفبەندیە کورد و ترکا براتیە کورد و ترکا کوردوێ قوناغا هانێ دەهات دامەزراندن بەحسا قوناغا مستەفا کەمال ئاتاتورک دەکە بەحسا سالên بیستی بیست و یەکێ بیست و دوا وێ قوناغا هانێ دە کو بە باوەریەکی خورد هات دامەزراندن ئەو هەفبەندیە هانێ گیهاشت یعنی جەوهەری براتیە di navbera Kurd û Tirka de bi şêweyekî gelek zelal û ku bibe bersiva hemdem û azadiyê ew danûstendinê Mustafa Kemal Atatürk ew sozên Mustafa Kemal Atatürk ji Kurdarê Apo wekî biratîkî bi bawerî û xurt dinirxîne Apo û dibêje wê çaxê ew hevbendiya hanê ew koalîsyona hanê ew xapandina hanê cewherê biratiyê bû bi şêweyekî gelekî rast ew cewherê biratiyê bû ji bo ku bibe bersiva rojevê wê çaxê hemdem bersivekî hemdem û bersivekî ji bo hemdemî û ji bo azadiyê lê Apo pesnê tiştê nêzîkatiyê Mustafa Kemal Atatürk ji Kurdan dikir wê çaxê sozê Mustafa Kemal Atatürk dikir ji Kurdan wê çaxê lê ew nabêje serhildan jî li gorî nabêje şoreş nabêje serhildan jî di wergera erebî temerrûd eniza isyan ka bi Tirkî wê çibe lekin lê wan isyanên ku çêbûyî piştî vê ku ev biratiya xweş çêbû ev cewherê biratiyê çêbû ê Mustafa Kemal Atatürk sozê Mustafa Kemal Atatürk ku bingeha komarê bingeha demokrasiyê û laiklîzmê çêbû lê piştî ew isyanên hanê ew isyanên behsa isyana kî dike behsa isyana Şêx Saîd dike 1925 bi nav nake lê dibêje ew isyanên ku çêbû û neteweperestî nehişt ku ew koalîsyona hanê ew prensîbên wê hevbendiya a biratiya Kurd û Tirka bicîbe biratîkî Kurd û Tirka hebû koalîsyonekî Kurd û Tirka hebû tiştekî cewherî bû tiştekî hemdemî bû tiştekî nûjen bû
li sûcekî ye sûcê wan serhildanên hane dengê min tê te Medenî Ferho dengê min tê te Heznî Haco dengê min çê we bê serokê wê Newewî çi dibêje ew isyanên hanê ew isyanên ku çêbûyî û neteweperestî jî nabêje neteweperestiya a Kurd ya a Tirk e nabêje dibe neteweperestî a her du alî ye a Kurd û a Tirk e ez ê wilo fail bikim ser her du alî ye lê destpêkê dibêje isyan sebeb bûn demekî eger Şêx Saîdê Pîran serê xwe hilneda Komela Azadî serî hilneda ew serhildan çê nebana ew ê biratiya Kurd û Tirk a xurt ba Atatürk sozî wî rast bû Atatürk dilsoz bû bi Kurdan re Kurd xıyanetê pêr kirin Kurd serê xwe hildan Kurd wê biratiya hanê xera kirin wê koalîsyona hanê xera kirin ev kî wilo dibêje serokê wê Newewî li kur di parastina dawaya Urfa de herin lê vegerin werin piştre bersiva min bidin bêjin eya na û ê ku bixwaze teksta erebî ez jêr bişînim ez jî jêr bişînim ji vî çavî berî vî çavî ê ku bi erebî hemaha biçekî zanibe ku bixwaze ez ê jêr bişînim ser çava çi jî dibêje derî dibêje ku ew isyanên ku çêbûyî û neteweperestî hişt ku wan mafê hanê mafê biratiyê rawestin bisekinin yanî ev bihaneya didi Atatürk ku ne sûcê Atatürk e Atatürk sozê xwe bicînanî na isyanên li hemberî wî rawî û neteweperestî hişt ku ew tiştê Kurd sûcdarin entelektûlê Kurdayê wî çaxê Şêx Saîdê Pîran sûcdar apû di vê belgeya ji mehkemê de di vê belgeya di mehkemê de Şêx Saîdê Pîran û serhildana 1925 mehkûm dike apû Atatürk û komara Atatürk û helwesta komara Atatürk li hemberî vê isyana hanê diparêze havayî tevayî ji bo kesek naaxive baş ev jî apû dibêje berdewam dike ev jî ji yanî bêşansiyekî pir mezin bû tiştê ku şansê Kurda xera bû ev isyanên 1925 bêşansiyekî pir mezin bû ku ev mesele xera kir û nehêşt ku vê qunaxa dîrokî û a gelekî giring pêş bikeve û ev tişt ev yanî tiştên nehênî tiştên negatîf ê hesyanê ku wê sûreca hanê wê qunaxa hanê têk bir apû dibêje ev jî yanî wê rewşa hanê firsendekî nû da jiyanekî fewdalîzmê jiyana fewdalîzmê mebesta wî helbet ne Enqere û Istanbul e helbet ne ji ber ku fewdalîzm li Enqere û Istanbulê nebû yanî li İzmîrê nebû jiyana fewdalîzmê behsa bajarê Kurda dike firsendekî da ew isyana 25 li hemberî biratiya Kurd û Tirk e ku damezrînerê wê mîmarê wê Mustafa Kemal Atatürk bû wê isyana hanê firsendekî da jiyanekî nû ji bo fewdalîzmê helbet fewdalîzm behsa Herêma Kurdistanê û bajarê Kurda û civaka Kurd û eşîrê Kurd behsa wê dike baş e helbet wê ne behsa İzmîrê û Konya û Enqere û bajarê Tirk e ku fewdalîzm tê de nebû baş e apû hîna pê çi yanî dibêje ji vî aliyê hanê li ser vê bingeha hanê û ji vî aliyê yanî em dibînin ku PKK apû dibêje em dibînin ku PKK lêgerînê dike li wê şexsiyeta a biratiyê
و رزگاری خواست کۆمارێ بەحسا کۆمارە ترکی دیکە یعنی PKK خۆ dibîne ku li tiştên ew sozê Mustafa Kemal Atatürk da wê qunaxa ku Mustafa Kemal Atatürk dabû Kurda wê qunaxa hane qunaxa salên bîstan yani bîst û yek bîst û du bîst û yek bîst û du berî heya bîst û sîya ku di jiyana komara dewleta PKK ya niha li wî tiştê hane digere dixwaze wî tiştê hane bîne tiştê Mustafa Kemal Atatürk bîne meydanê ev kî dibêje ev Apo dibêje dibêje li ser vî esasî kesên ku merel PKK biner wekî cudaxwaz yani ser esasê ji ber ku PKK dixwaze tiştên Mustafa Kemal Atatürk kevin vejîne ji ber vî esasî eger hinek kes bêjin wala PKK rêxistinekî cudaxwaz e ev di cewherê xwe de nirxandinekî radîkal e PKK ne cudaxwaz e PKK li eslê li kakilê komara Mustafa Kemal Atatürk digere li eslê wê li bingeha wê digere di wan qunaxê salên bîst bîst û yek bîst û du bîst û sê wê qunaxa hanê digere PKK temsîla wî tiştê hanê dike ev Mustafa Kemal çi Mustafa Kemal Abdullah Öcalan Atatürk yan jî Mustafa Kemal Öcalan aynî yani ana Mustafa Kemal Atatürk ji tirbê rabe wilo bi vî rengî bi vî şêwazî pesnê xwe nade wê nizane bibite wê nizane bibite yani wê zimanî wî ne li vê ku bi vî şêweyê hane bi van derewê hane rabe pesnê xwe bide Apo di belgeyekî resmî de di dawaya mehkemê de dawaya Urfa vî şêwazê hane Cumhuriyetê dinixîne pesnê bingeha adamezrandina Cumhuriyetê dide pesnê Mustafa Kemal Atatürk dide bi şêweyekî nedîrekt yani nabêje yani lê pesnê wê qunaxa hanê dide û dibêje em li wê qunaxê digerin û em ne cudaxwazin kî dibêje serokê me Newewî we bihîst apoçiyên hêja we bihîst entelektûelê apoçiye wê ana ji mir xaxşar ora mar derkeve bêje tu ji xwe wexta me re dema rexne li PKK dikir tu pesnê mîtê didî tu pesnê dewleta Tirk didî tu AKP tu pesnê AKP didî tu çi qeyse pere nabînin ku serokê wanî Newewî di belgeyên resmî yên mehkemê de pesnê komarê dide û dibêje em ne cudaxwazin û ê ku ji me re bêje cudaxwaz radîkal e em komara Tirk dixwazin em dixwazin têkevin vay fermî serokê wê Newewî vî tiştê hanê dibêje ez ê ku rexne li PKK û li komara Tirk û siyaseta Tirk û damezrînerê komarê ez rexne li wan dikim ez bim hevalê mîtê û serokê wê Newewî bi vê gemara vê van derewên dîrokî ne hevalê mîteyî ez hevalê mîtê me yani wan ji xwe re li qebhet û sosret û ecêba binirin û bisekin çi dibêje serokê Newewî bisekinin hîna dibêje PKK sloganekî dirûjmeya yani dirûjmeyekî hilgirt çi ew dirûjmeya hane ew slogana hane em nikarin yekîtiyê damezrînin bê ku em azadiyê bi dest bixin ev dirûjmeya PKK bû ev Apo dibêje ha ev dirûjmeya hane heta mejiyê hestî jî PKK vê dirûjmeya hane hilgirt lê kesê ku iddia bike ev Apo dibêje kesê ku iddia bike ku PKK rojkî ji roja dewletekî netewî Kurdî xwest dewletekî cuda kî iddia bike
و dibin çi zarfî de ev iddiaya hanê nayê qebûlkirin. Serokê PKK zelal ez dibêjim. Serokê PKK di parastina xwe ya Urfa de dibêje PKK duruşmeya ku em nikarin yekîtiyê pêk bînin eger em azadiyê bi dest nexin me vê duruşmeya hanê parast û hilgirt heta yani pê ve girêdayî bûn heta mejiyê di hundirê hestî de lê eger iddiayekî hebe kî iddia bike ku PKK rojekî ji roja dewletekî netewî Kurdî cuda xwestiye û dibin çi zarfî de ev iddiaya hanê nayê qebûlkirin. Deng hat we vegerin teksta wê ya Tirkî vegerin teksta wê ya Tirkî û bikonin bê serokê wê eger yek ji nava koma berxwedan û koma nizanim çi were ji min bêje ay Kurdistan navê te çi şêrîn e ev ê teksta hanê jêr derxînin. Ev dibêje iddia ku heye ku PKK dewletekî netewî Kurdî cuda dibin çi zarfî de xwestiye ev iddia nayê qebûlkirin mutlaqan îtlaqan nayê qebûlkirin. Ev axaftina apoyî bire bibe guhar di guhê we de û di pozê we de û di mejiyê we de û hertim wilo belkî hûn ji xwe re herin keç û xortê Kurda perwerde bikin li ser van yani tiştê ku apo gotî. Mutlaqa rojekî ji roja PKK dewletekî netewî nexwestî lê helbet apo derewa dike werde. Apo derewa dike di vê belgeya hanê derewa dike ji ber ku damezrandina PKK ser esasê bingehê dewletê bû. Heqwasa xort û keç tevlî vê mesela hanê bûn ji ber dewletê bû. Em bûn apoçî ji ber ku Kurdistan hebû. Stranê koma berxwedan navê te çi şêrîn e hey Kurdistan ew rehmetiyê çi ye ê ku got hey Kurdistan navê te çi şêrîn e çû emrê xwe da di ber vê strana hanê de. Lê Xelîl Xemgîn û Diyar û Miyar û Şiyar û nizanim kî ev ê hunermendê din digotin Kurdistan û cenge û zarokê xelkê dişandin cenge û ew li vir man. Ava axaftina serokê wanî Newewî. Çi dibêje apo? Dibêje ev hereketa hanê ciddî ye û dikare yani gelek xizmetan yani tiştên girîngtir pêşkêş bike û piştgirî piştevanî û xidmeta komara layîk û demokratîk bike. Ev axaftina birêz Abdullah Öcalan e. Ne kêm ne zêde. Herin ji xwe re lê vegerin biçekî bi bêhna fire û yani yek ji di duayê yani ez nizanim yani hûn ê çi bikin. Hûn ê bersiva we ji apo re çi bi ser asta yani bersiva dîrokê bersiva şehîdên serhildana Şêx Saîd bersiva ku yani ku heqwase Kemalîzmê bingeha Kemalîzmê paqij dike Mustafa Kemal Atatürk paqij dike di şo û wî dike wekî kesekî rûnensaz kesekî demokrat kesekî ji Kurda hez dike kesekî yani hûn kî dixwazin Alparslan Türkeş hûn dewlet bexçelî were pisnî Mustafa Kemal Atatürk bide wilo nade. Ev parêzerê ku niha parastina apo dikin biçekî wilo bi bêhna fire li van tekstê hanê vegerin bi çavekî rexneyî ya ji ber xwe ferî nekin yani çûnû parastina yekî Kemalîst kirin yani ev ne serokê netewî ye ev serokê Kemalîstên Kurd e. Ev ne serokê gelê Kurd e. Serokê gelê Kurd wilo nabêje. Ev tekstê hene ji pirtûkên apo jî bi kêfa xwe ne diçin esmanê hefta diçin bin erza hefta
bi kêfa xwe de. Ev axaftina serokê wan e ez tînim pêşberî we. Bi belge, bi înformasyon, bi deta, teksta wê ya erebî hatî belavkirin di nav apoçiyên Rojava de. Ji ber çi hatî wergerandin? Ji ber vê. Herin lê vegerin û bibînin bê mesele yanî çewabî. û ji we çaxî hûn çi xwelî li serê xwe dikin, hûn pirtûkên apo hûn maç dikin, hûn tif dikêne, hûn çi dikin, hûn bi kêfa xwe ne. Bimînin ser vê koratiya hanê, bimînin ser vê gerîtiya hanê û pesnê apo bidin li gorî wan. Ê min li me ez li van tiştê apo, pirtûkên apo, belgeyên PKK, erşîfa PKK ez vegerim, ez bînim pêşberî we. Ez bînim ne PKK ji rexneya hez dike, ji demokrasiyê û ji laiklîzmê hez dike. Apo ava jî vê bersiva xwesteka PKK didin. Ez tiştê PKK tînim û bi mejîk, rexneyî û hûrbînî û bi deta û bi înformasyon ez tînim ber we ji bo ku hûn biçekî naz bikin bê li çi xapandinekî mezin de em dijîn. Em biçekî em jê şiyar bûne hîn ew di wê xapandina hanê de di nav de ne û PKK we wir ditîne û yanî ka hala dawya wê dikir. We dîtî yanî min tiştekî ji cem bixwe neanî. Nirxandin ji cem e, belge û înformasyon ji cem apo, ji cem PKK. Min tiştek ji cem bixwe. Ez berpirsiyarê nerîn û nirxandinê xwe me û PKK û apo berpirsiyarên ev belgeyên ku di nava xelkê de belav kirîne. Tenê wan anî û nerînekî nû, nirxandinekî nû, rexneyên nû lê kir. Heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.